Ibriang subay fi shagane ke rinsan ji shakri na kaktian ke joblay. Ngadani ke khubor yaga banganget ke khubor ke badai por. Kabaran ke diesno bar ke ei bajah ke ri Israel menta. Ka ri Israel kalongkum ke bajie jong ke jia tulupa. Habangidan kikam ke jamban pendep bat ngi judan ke bajie ban pet bagi kikam ngi laban pendep ke por. Kalau kebadan kam menta bangin pe iki bajah Israel mar bagade ke bajie jong ke jia tulupa. Kaba tiet state bat kaba itu ingi hangnong idan menta. Kat kum ka jia tulupa juga ktien ka jong oblay. Ka kerteng jur ka khubor kalong hatu anteino e ka temple Jerusalem. Ublay ula betha lamba jong Moses ki kun Israel bakin penkre ban penyang ya ka tabernacle ka baran lightly ki kamera. Ka pelau ka jaga ka bakentang bat ka jaga ka bakentang tam. Bala betha bakin senaru ya ka senduk ka jutang. Haka boblay ula ptha ban bo haka jaga ka bakentang tam bat ublay wan hiar hangta bat nakata ka jaga Ukraine show pailang jongo. Haka jing sanshar jong us imsol ki Palestia ke lehar thama ki la ra ka senduk ka jutang bat kani ka ying jan tabernacle ka sa ka shenrong ki la bo ashelo. Baraka jing sanshar us imsol mshimlawat ya ka jindar ka jong oblay. Nagadara bro ka di syarem ka di sisar sim sol. Kasendo ka jutang ka dan shabar David uyo snow. Na ka jetu jiki kimi kikpa ka jetu ka history jo ka jebru Israel. Ya ka jing kodor ka jing kentang ka sendo ka jutang. Baraka jiyo jing tip jong David ka singi jo ka jolong kena ka sendo ka jutang ka dan sya efratha. But ando David ulalong sim. Ka kam ka beningkong ay ulaliwa ka sendo ka jutang ba usyem ka linkha ka jar. Sapuli ka joray sam sispa alay puar. Kaitu iya kane. U David ulali syau ka jili syau ka banin kongre ka jimba kala. Lai bana ni kata di shimbeng ka selu jutang ni yang abed adam. Ula pen kre ya ka wege ying jan hulum sayan. Ba lawan rai ka senduk jutang la thongi ki nong rai ki nong put nong tem ko ma aspa prapu prangut. La pia ikata ki aspa prapu prangut. Khat ar kenhun. Ba ar pusau kenhuan mabrang khat ar ngot akawi ke kenhuan la penrung bakin ruaya ro yu blai khlem sange haulum sayang baru blai junga arbaneng wong ni ulum udi ke jaga shong janga kani ke jaga shong janga ngala ibit banan hiar ban shong hangne namagadan ke jirwai ke jiro ke jimane baru blai wan ban hiar ban shong hakata ke jaga kinyak senem hadinu debit uperkhat nganga shong ke ying barakir rentang kani ke ying jan ketika jaga ka bagaron ka sendok ka jutang. Perhat ban shinano ka temple yaitu unatan uai kadak ka babak ya sheprang sim ban le ekane ka kam. Henry bleu keren unatan wang li rani ka khobau debit nganam sya ayu unte ka temple la pen islam palat ha ka jile thama. Henry khun ju Salaman unte la pen kre debit jena kam baro baru Salaman ulate ka temple ula pen gentang ulawan ra ke sendok jutang ke jaga ke bakentang tam bul o juga buram blai lon hiar nadu kata ke por la pendap ya ke temple ke nang ba Jerusalem be ke Israel ke buram jong trai ke golden period haga jin shar usim Salaman balate ni ke temple house nem knai spa san penyo Henry ke temple la penjot no daga juan ya thma ju usim no bakhanasar house nem san spa pra penriu BC kanang man pendep ke judrupa jung Jeremiah Kikun Israel ki belasya arimara syari Babylon ki lawan pai biang. Bagi latei ya ka temple ka baar usnem sanspa lai pupra BC ka jing aibor usim Cyrus. Usim jagi ma Persia. Hakipor jagi sim Persia bar khamadian jagi la buram ka temple. Henry ka senduk ka jutang ngimtip syo. Lagadon na em tama ki sabot ki pensisya baga senduk ka jutang msim lalap syo. Langit bagala ja dan ki ong la puri Jeremiah na duwan herthman no bukanasa te kim shim la lap sho but kani ka temple kalong tangga temple ka temple ka baar bar ki por sim Persia la buram ni ka temple Henry ka snam shispa andre bukhanai BC u Antiochus ubasau usim Syria la penjot ka temple bo snam shispa andre BC ula pensang ya ka ka hukum ban kenya do sniang how blaze Zeus
balabu kedewan ke temple kani kalau wara ke jingki le persya de Hasmonian jiwa ka bau Judas Makabi ulapin ketang temai ke temple senam sispa an rebusa BC ya gani ke jimpe ketang ke temple la jurakhiri ke jiukum kata ke jing khawanya mahanuka haga jingjop thama jogi hima rom upampi ula rom shiga jaga kentang usnem ru phulai BC klem da penjat ke temple han usnem san busa BC u Crassus ula luti penjat ke jingbo jingsat ke temple nanda ka wei ba phula kalong bau simherat khanang ban yo aga jere ba ki ba jiu ula tei pen bhai ke temple hausnem arfo BC ula modify pen itara ke temple bola pendep lokum no sausnem tami ke jing pen bha ya ke temple latip aga por jung jisu kum ka temple jung herat ka temple ka ba ar bla tei surbabel la penjat ki katu ka ni ki par sharom ba la tei pen bha do herat kani kalong politics ban yo ka jishania ni ba jiu ba ni ngalam niam jiu kani ka temple danam bala tei scam daga ba ker kenro bra sodong rengkat ba ki kherdop nangta bala pen internet ki ma bali klane rata hadu sau pondrus nem aa Daya kane ka temple butra jisu uju lek banduai bat pendep ki shakri ke jing khawai niam hakawi ka si ajan bakut artat kisi di shakri jong utra jisu ulale rengkat bagi senran se Jerusalem ki senran kila peni ke jing tei bi tanat juga temple penman ka bakum kata ka por utra jisu ya thulu pa ke gospel Matthias arsalonon korba a jisu wang pimi i kini ke baro shisha ngapi anami do hangni uma holor ma yo ban uban penhap no kajile persya ya kasar ka rom de jiu kasedang haus nem rifun riu BC kumbalai thulu par utra jisu nem nyopo idi ya ka temple la thang bau titus urang ba sipai rom ula penjot thiau ya ka temple khlem pensa watang weiru umau kat kum ka sabut naunang tho khana sa kan mau historian Josephus la pendep ika jiu pau jisu ba anam ina mau halor ju umau hausnem sispa kasan BC Hadrian joghima Rom uni ula hertma ula bujuli de gadur belai Jupiter haga jaka ka temple hagi snem sispa lai pu ado lai busan BC pada busan BC kalaran ka jing persang bante biang ka temple ha ka jing yang persya dau Simeon bar Khoba ba Rabai Akiba hari kani ka khrem sei so upatsya Julian ula sya bante par ka temple henry juman balakhie ha Galilee usnem lai spa henry pulai idi ula penkut no ya baro ka jing persang nakapor sikapor hadian kani ka Jerusalem leher thma penjot bat kurup ke babur si maghima haga spa sele ka nyaw hadian ka jing job jong ke muslim ya ka Jerusalem Umayyad Kalib Ab al Malik Ivan Marwan ulai hukum bante de ka jakale ni muslim ya ka baltip adu mentakum ka Dome of the Rock nada usnem nyaw spa kasan idi ukalib al Walid ula pendek bante sai ka Al Aqsa Mosque haulum jong ka temple Lumaraya kajingtai ke benengkong gala khlem no usnem syajar kasan idi balatei biang haki snem syajar arfula idi hausnem syajar khnai pho khnai do syajar sispa khat pra idi kinong jok thmana Europe kila ike balatip kum ki crusaders kila kurup ega Jerusalem balatei di ke jaka mani blai kristan hulu moraya hausnem syajar sispa pravnyu idi ukalip saladin ula kurup biang na ki crusader bula penyo biang yake jaka mani balai muslim haululum kentang jugi jiu yo bala kentang do ki kristan bat muslim menta kayang ka mos sok siat pelun pat ke Al Aqsa mos ba ki pat ki jaka mani balai kristan hakisna ge bahadian kata snem sijar khnai spa rusa kabor sengshan muslim ba khalidu balatip kum ka supreme muslim council kala priang yo Hussein bin Ali Sharif jonga Meka komunong sumari kani ke jaga kentang kani ke di sumar kala kalalong kanong kenti jonga long yang jaj Hashemite ka jaj iem Hashemite balasan syari ke sim Jordan namar bauti Hussein udena kalong yang jigi Arab Hashemite ka Jordan kala yo bat ek is Jerusalem bat ka West Bank ya baltip haga Bible kum ka Judea Samaria hausem ka kanai spa sebupra ba kalanang penyesno pu shu ausnem sijak kanai spa santuai tat on kila duno haki Israel haga thma handru sni usem ka kanai spa andru pinyo ka Yom Kippur war ka Jordan kala pelak no yikiti kipuat usem sijak kanai spa prapupra how July ka sem ka kanai spa kanai busa laya soy ka sekolah jingsuk apreng menteri rangba
Yitzhak Rabin kari Israel baru Siem Hussein ke Jordan. Hakabau Presiden Clinton ulong kum uksiang non penyesok. Nalor ki jinit ki jenat jongani ka saskular ka khnit khandai ka artil khandai ka batai baki Israel kan hab buram ya ka benta bakerpang jo ka longyeng Siem hima Hashemite jo ka Jordan. Haga jaga kentang ka Jerusalem ka bamut ulum jo ka temple ka bayang daga mos. Hausnem arjar khatlai haga jingamen jurlang hapring ka bor sensar ki Palestinian Authority barga Jordan la itu ya ka benta jo ka Jordan hauni ulum kentang haka spasnem ka ba arpho la penbha bat penthamai sausi ni ke jaga mani balai hauni ulum hausnem arja khan riusim Abdullah baar ula simenta banno senyang ban penbhai ke jingte ujisu kabaran hapo ke Church of the Holy Sepulchre baros Usnem arja khanyo unius mulano senyang iwei $0.1 syaga Jerusalem Islamic Waqf kabakit khli ban page igani jaga kentang loong nadu sam ka kanas pa arusa hadu menta lo kumnu ka long yang sim Hashemite na Jordan kala pulut kuma $1 billion nakabanta kati ka jaga kentang mentang isotu ba ti kenjang lum ubadan ka mos juga muslim udan ka kti kisim Jordan na ka jasim Hashemite hadin ke disha air sama baga disha apan separate sekaling ke jaga juga bertai katkum ke jia tulupa ki jiu mentai ke lanangan pai biang syagari le jong ki lanang yo pat ke jaga ki puta ki beri ki terai hok jongki kan bau lumo raya uberi ke jaga pereng juga jimani belai ke jing syakri belai jongki ke pereng juga jingai baga nongrim jimani belai jongki uni ulum udan ka kti juga muslim bat ka kti juga kirsan ki jiu mentai ki anglo bat ki kwa dedik bantai no ya ka temple saisen baga jingpen kre lanangya syapran syakmat baloong balada kin kanbit kan biang dia bantai no ka temple kilala ban pendep ka ba kelo kilala ban pendep lai banai kilala nama ka jing start technology menta kata gadi ka jing ong naki start jong ka jingtei ya ka la prinkre la bit la biang na rong sedong bat menta ka ya syapran kane terau ka jingkeli kalong hatu antei no ka temple kisabut ki dakishin ki peni bangidan ki singi jag jing pendep set ya ga jitul pa jaga Bible bat kan sapoi ke por bagan sadan ke soskular juga jeti jingsok haba ki jiu ke sia syapran bantei ke temple haune ulum moraya barka kitab jimper pa khargil nang ga yetho ba ya ka benta ka bashabar jong ka temple wat thau satya namar la ai ki gentle kamot ki gentle ki jabro ki muslim kan sadan ka saskular jonga jete jingsok ka deal jonga jete jingsok bat ki babun ba kiri Arab kiri muslim bat ki pat nakam ka jingsok Jerusalem Israel bat pring mi barai ba ka partai bat ka waina ka pring jong ka jinga saskular banra jingsok ka dei ka jingtei ka temple ka ba ki jiu ki ngai kan de ki ying jinwain de jet ban bara tiap ne manta ka dong ka jibin khre ban shnai ka lenti na ka airport jik Israel ka Ben Gurion airport ban yasno bulu Moria baki ngai ba antena ka temple lo kumno baki nong mani blai na kaleng ka jaga keran mani hauni ulo Moria kani ka temple ansa pensang do Krislam le bat hangta ka sedang ka jitul pa jong ujisu Kris ka jing ijili ba pendo balasat na Daniel on pi ka jing ijili ba pendo ka runga ka jaga kentang ki jiu ka ban pet yap no nama ka sedang ka jing jin jarba ngim gi singi baka ka jing khre sha shisha baka parti kan rung sigi singi joga jing jar baka ban kun ka jing jar ba but kani ga just no baka jing tei ka temple ha Jerusalem kabadi ka uniulu maria udi bone of contention ka jakai kani do ashiem preng kiri Arab kiri Muslim bat ka jabr Israel but ngim gi sigi ba khado kita kishin ki pani ba Muslim satei ya kani ka temple ha Jerusalem bakida kishin gitu kom ta tungin kelabamot ngin IP show blang ngin penkreat aga jongga jim bani kendo bau try banak syakri shrem ka redon partai ban le kaman jo try ngiran satang kandiat por bling geru ngin senang ban teng bani kren ki subject ki phang ge bedai ba kisi ba khado ban mentas nang puli ke jingja partai pe shari Israel Jerusalem par ke jialang halender ke perda ka banga fingi mala bani haga jede ba jibin kre ban tei ka temple ka balai ka ban salom ka jaga kalau Kristen yang sarung usale belai ladi kan sedang gajing jarba nanta oblengir kubi baro nanta kaburon jo belai amen.